کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ کو شہید نواب غوث بخش شہسانی میموریل اسپتال کے سامنے بلاک کر دیا۔ مظاہرین نے لاشیں روڈ پر رکھ کر دھرنا دیا۔ شاہراہ کی بندش سے دونوں اطراف گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی اور مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ واقعے میں ملوث ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور متاثرہ خاندانوں کو انصاف فراہم کیا جائے۔ مظاہرین سے مذاکرات کے بعد قومی شاہراہ کو ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا۔ رپورٹ فیض درانی، وش نیوز، مستو۔ قریب آباد پرائمری اسکول نوکے ماڑی رستہ پلے اسکول پرائمری اسکول پنچمی کلاس وانگا پد چوکوتی وانگا برجا داشت نکنن اوتی وانگا پنچا پد یلا دین دلگوش کرنے رپورٹر۔ مستوں کے دور افتادہ علاقہ لکپاس کے قریب وسیع آبادی پر مشتمل غریب آباد کے شیلٹر لیس پرائمری اسکول کی خبر کچھ عرصہ قبل وش نیوز پر چلا تھا۔ بالآخر اسکول کو نئی بلڈنگ کی عمارت مل گئی۔ دا اسکول اسے کنڈرات کمرہ سیٹی کہہ رہے ہیں ٹیچرہ کون پھیرے تو بعض تکلیف مشکلات کہہ رہے ہیں سکے وقت اس پھر مسک ہے وقت اس برف مسک ہے دا کمرہ شیف تو سکے لیکن نن علاقہ نا مخلوق ڈپٹی کمشنر بہرام سلیم صاحب ننا چناتا زندگی بچے پھر ننا کہہ رہے ہیں تعلیم چناتا زیادہ کرے جیسا ماشاء اللہ تقریباً کہہ رہے ہیں ننا ٹیچرہ غازر باش ہو ڈیلی ننا ٹیچرہ کہہ رہے ہیں محنت کرنے گا ٹیو اور نن واللہ کہہ رہے ہیں ریکویسٹ کہہ رہے ہیں محکمہ تعلیمان کہ ننا اسکولے کہہ رہے ہیں مڈل نہ درجہ تر تاکہ ننا عمر خوڑ کا نہ چنا کہہ رہے ہیں اور مزید تعلیم کے متاثر مفس شیڈل اسکول کام کر رہا تھا۔ یہاں پہ بچوں کو انتہائی مشکلات ہو رہی تھی پڑھنے کے لحاظ سے اور 21ویں صدی میں چلنے کے لیے۔ تو ڈی سی بہرام سلیم صاحب کے انتک کوششوں سے اور بی ایچ ڈی آئی فیز 1 پروجیکٹ کے تحت اس کو ہم نے 2 کمروں کا بلڈنگ دیا۔ ابھی یہ بلڈنگ مکمل ہو گیا ہے اور بچے بھی خوش ہیں اور اس میں جو بچوں کی تعداد ہے وہ 80 سے 100 کے قریب پہنچ گئی۔ پہلے تعداد 60 تھی۔ یہاں 5 کلومیٹر تک دور دراز تک کوئی مڈل اسکول موجود نہیں ہے اور مین ہائی وے روڈ کے قریب ہے۔ روڈ کراسنگ کا بھی مسئلہ ہے۔ پچھلے کچھ سالوں سے جب بچے دور پڑھنے جاتے تھے تو ایک بچہ یہاں پہ شہید بھی ہوا تھا روڈ کراسنگ کی وجہ سے۔ ہماری سیکٹری ایجوکیشن ڈائریکٹر اسکول سے بھی گزارش ہے کہ اس اسکول کو اپ گریڈ کیا جائے تاکہ بچے اس سے تعلیم حاصل کر سکیں۔ اس سے قبل اسکول 2 کچے اور انتہائی خستہ حال کمروں میں قائم تھا۔ علاقے میں آس پاس کوئی مڈل اسکول موجود نہیں جبکہ زیادہ تر آبادی غریب اور والدین اپنے بچوں خصوصاً بچیوں کو دور دراز کے علاقوں میں تعلیم کے لیے بھیجنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ انہوں نے حکومت بلوچستان سے مطالبہ کیا کہ بچوں کے بہتر تعلیمی مستقبل کو مد نظر رکھتے اسکول کو مڈل تک اپ گریڈ کیا جائے تاکہ مقامی طلبہ اپنی تعلیم بلا تعطل جاری رکھ سکے۔ فیض درانی، وش نیوز، مستوں۔ کراچی دمگلی مارکیٹا بیگوا بتگی 6 سالی عبدالولی کوش بہتام دستگیری ملزم حمزہ اہم انکشافات کو تک پولیس ردا ملزم آئی گپ ماننے تک کہ آئی چوک پیسرا فلیٹ ابور تک اپدا آئی گو جنسی زوراکی کو تک ملزم کو شکن کے چوک منا پجا اور تک پمشکا منا کش تک آئیے لاش الماری تو کا چیر دا تک چریشیا پد دری گا جہل دور دا تک پولیس سرجن ردا لاش ساڑ تک پد پالیس سیمپل و کیمیکل تجزیہ واسطہ اعزام محفوظ کو تگن ملزمہ دوران تفتیش دگا مردمانی ہم شمولیت دعوی کو تک آ پولیس رد کو تگن ملزم کماش ہم طویلہ زورک بتک پولیس ملزم پیسری کی کرمنل ریکارڈ چیک کرنے گئیں۔ سید محمد نیال ہاشمیہ فاطمہ جناح سال روچ درگتہ خراج عقیدت پیش کنانا گشتک کہ مادر ملت تحریک پاکستان جمہوریت قومی یکجہتی واسطہ خدمات ہمک وحدہ یاد کنک بند آئیے گشتہ کہ فاطمہ جناح محمد علی جناح شانہ بشانہ تاریخی کردار ادا کو تک آئیے جہد بصیرت و قومی خدمات آؤ کی نسلانی واسطہ مشعل ران گورنر سندھا ای اعظم درشان کو تک کہ ملک دیمروی جمہوری اقدار دیمروی واسطہ مادر ملت افکار سر عمل برجا کرنی۔ بحری امور پنجابی وزیر محمد جنید انوار چودھری گشتہ کہ ماہی کے برآمدات ملکی تاریخ بلندتری سطح سراسر تک پاکستان زری وردن برآمدات 56 کروڑ 88 لاکھ ڈالر سربتک بنجائی وزیر گشتہ کہ بلیو اکنامی اصلاحات زری وردن برآمدات گیشی بتک بنجائی وزیر گشتہ کہ ماہی کے مسترم برآمدی منڈی چین جاپان سعودی عرب امریکہ ہوار دام ملک بتگن دمگی چیلنج ابید ریکارڈ برآمدات بتک اور میرین فشیز ڈپارٹمنٹ میاں استمانی معیار برجا داشتک
کراچی صوبائی وزیر برائے جیل خانہ جات ورکس اینڈ سروس سندھ علی حسن زرداریہ عوامی شکایت پت کراچی ریجنہ محکمہ جیل خانہ جات برجاہیں بڑھتی فزیکل ٹیسٹ اناگتا ترتاب کو تک ٹیسٹ جائزہ زور تک چشکے امیدواران گندن کنانا آہنی جیڑا اوش کو تک ایموہا علی حسن زرداریہ متعلقہ افسران ہدایت داتن کے بڑھتیا دراہی مراحلہ گو میرٹا سرجم کنک بیوان آئیے گف واضح کو تک کہ ہیچ امیدواران گو ناانصافی یا بے ضابطگی ہیچ بر اوپار کنک نبیت چمن بلوچستان اسمبلی اسپیکر کیپٹن عبدالخالق اچکزئی ضلع زیارتہ پولیس اہلکارانی شہادتہ افسوسناکی ویلت روندی لفظوں کو ارجا تک اور شہیدان کراج عقیدت پیش کو تک وتی بیان آئیے گوشت کہ وطن حاضرہ وتی جان قربان گنوں کی شہید راج سر بلندی پجارن وہانی قربانی مدام یاد تارک بیت آئی شہیدان درجات برزی لواحقین صبر و جمیل اور زخمی اہلکارانی زدتے صحیح کے حاضرہ دعا کو تک عبدالخالق اچکزئی ہمراچی دارہاں زور داتک کہ ناشرکاری ناسورانی خلاف کاروائی گیش موثر کنک بھی تاکہ امن دشمن زدوتی انجام سر بھی بیت یہ پہلا سٹیپ ہے سینج آف تھاٹ بٹوین پنجاب اینڈ بلوچستان پروونس. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان اور اس میں جو ہڈن پوٹینشل ہے اور اس کی جو ڈیپ سی پورٹ ہے جس نے پاکستان کی معاشی ترقی کی بنیاد انشاءاللہ رکھنی ہے. جو ہم نے جم خانہ کلب کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کیا ہے, ایم او یو کے ذریعے کسی پنجاب اور بلوچستان کا ایک بڑا اسٹرانگ کنیکشن ڈیولپ کریں گے. لاہور چیمبر ممبرز کے لیے ایک ایکسکلوسیو اپرچونٹی اپ ٹو 30% سبسڈی. اپنی ممبرشپ آج ہی سیکیور کریں کیونکہ سلاٹس محدود ہیں. پاکستان جنوب میں بحیرہ عرب سے لے کر شمال میں قراقرم اور ہمالیہ کے پہاڑوں تک پھیلا ہوا ہے. اسی وجہ سے یہ موسمیاتی تنوع کے لحاظ سے دنیا کے نمایاں ممالک میں شمار ہوتا ہے اور موسمیاتی خطرات کا بھی زیادہ شکار ہوتا ہے. ہم پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں. یہ خراج تحسین پیش کرنے اور ماحولیاتی تحفظ خصوصاً موسمیاتی تبدیلی کے خلاف اقدامات کے عزم کو اجاگر کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. مزن وزیر محمد شہباز شریف یکروچی تروتاب کوئٹہ سربت کوئٹہ سربوگ وحدہ مزن وزیر گورنر بلوچستان جعفر خان مندوکیل سر وزیر بلوچستان میر سرفراز بھگٹیو مزن سول فوجی کارندہ ہنی نیمگا چواشت کنگوتا مزن وزیر امن و ایمنی جاور حال حوالگا کوئٹہ مزن تکیہ دیوان سروکیہ کن مزن وزیر ہمراہی اقتصادی کارانی وزیر احد خان چیمہ اہلواریو شنکھاری وزیر عطا اللہ تارڑ اور مزد وزیر مشیر رانا ثناء اللہ ہوارند مزن وزیر محمد شہباز شریف یکروچی تروتاب کوئٹہ سربت کوئٹہ سربوگ وحدہ مزن وزیر گورنر بلوچستان جعفر خان مندوکیل سر وزیر بلوچستان میر سرفراز بھگٹیو مزن سول فوجی کارندہ ہنی نیمگا چواشت کنگوتا مزن وزیر امن و ایمنی جاور حال حوالگا کوئٹہ مزن تکیہ دیوان سروکیہ کن مزن وزیر ہمراہی اقتصادی کارانی وزیر احد خان چیمہ اہلواریو شنکھاری وزیر عطا اللہ تارڑ اور مزد وزیر مشیر رانا ثناء اللہ ہوارند مزن وزیر محمد شہباز شریف یکروچی تروتاب کوئٹہ سربت کوئٹہ سربوگ وحدہ مزن وزیر گورنر بلوچستان جعفر خان مندوکیل سر وزیر بلوچستان میر سرفراز بھگٹیو مزن سول فوجی کارندہ ہنی نیمگا چواشت کنگوتا مزن وزیر امن و ایمنی جاور حال حوالگا کوئٹہ مزن تکیہ دیوان سروکیہ کن مزن وزیر ہمراہی اقتصادی کارانی وزیر احد خان چیمہ اہلواریو شنکھاری وزیر عطا اللہ تارڑ اور مزد وزیر مشیر رانا ثناء اللہ ہوارند مزن وزیر محمد شہباز شریف یکروچی تروتاب کوئٹہ سربت کوئٹہ سربوگ وحدہ مزن وزیر گورنر بلوچستان جعفر خان مندوکیل سر وزیر بلوچستان میر سرفراز بھگٹیو مزن سول فوجی کارندہ ہنی نیمگا چواشت کنگوتا مزن وزیر امن و ایمنی جاور حال حوالگا کوئٹہ مزن تکیہ دیوان سروکیہ کن مزن وزیر ہمراہی اقتصادی کارانی وزیر احد خان چیمہ اہلواریو شنکھاری وزیر عطا اللہ تارڑ اور مزد وزیر مشیر رانا ثناء اللہ ہوارند
की सरपरस्ती की उनकी ज़रूरत है, उनको वसाइल देने की ज़रूरत है। जैसे नेशनल मीडिया को हम नवाजते हैं, फिर वो खुद हरपत्ती बन जाते हैं, बाहर मुमालक जाकर सैर सपाटे करते हैं। तो हमारा वश न्यूज़ जैसे जितने लोकल न्यूज़ हैं, न्यूज़ चैनल हैं, इनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, जिनकी माशी मुश्किलात इसको हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए। वश न्यूज़ के हवाले से बलूची ज़बान है, बलूची लफ्ज़ां के, बलूची तवार है, कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो का वायद चैनल वश है जो कि बलूची ज़बाना गबजान और बलूची ज़बान बलूचिस्ताना सिंधा और पंजाबा साउथ पंजाबा टिक टाक गबजनक भी शर्जीन नाम मेमन में मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है और आयंग आलेवल कने और बैग लोटिंग बलोच हैं, जहाँ सिंधी हैं, जहाँ जो भी पाकिस्तानी वश चैनल का बड़ा अच्छा नाम है और उनके CEO बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सिंध तो एक बहुत बड़ा, यहाँ हमारे बलोच है, तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख के करीब सिंध में बलोच रह रहे हैं। यहाँ पर बलोचों की एक बहुत बड़ी आबादी है जो वश चैनल को बड़े पसंदीदा उनका चैनल है। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हुकूमत बलूचिस्तान जो है वो वश न्यूज़ का हक अदा करने को तैयार नहीं है। एक 20 साल पुराना इदारा जो है उसकी क्या अहमियत है और एक टिकटॉक की क्या अहमियत है, उसमें तो पुलिस कारंदहानी लाश कौले मर्दमा मय्यतनी हमराइया कोयला पाटका एर को तगन तो निंदाक जतक चरीशी सबा समंगली रोड अच्छा शहरा आओ की ट्रैफिक मोतल दारक बुतक दूमी निमगाह नाउडो के शहीदानी कौले निंदाक पंचमी रूत बढ़ जाए शहीद अंगता कल्लो के साथ कनक नबुतगन मजल वजीर शहबाज शरीफ मरूची यकरूची तरोताबक कोयटे असर में वहाँ सजा भी दियन बलूचिस्तान सर वजीर गुश्ता के बलूचिस्तान महलूक कबायली अमायदीन सियासी सरूक और सिक्योरिटी दायरा नाशर कर खिलाफ मुत्तहिदिन और इमनी दुश्मन अनासर अजाइम हर्च वड़ा बीसोब जोड़ करक बंद इमनी नगीगी जावरानी पेशे नजरा कोयटे अच्छा पेशावरा रो की जाफर एक्सप्रेस मरूची मोहतल दारक बुतक रेलवे बुनियादी किरदार अदा को तक हन्नाउडो का पेशाव की तीरगवारी वाक़े खिलाफ बढ़ जाएं ज़ारशानी बाजी रूसक वसगा बेदम एयरपोर्ट रोड इसरा बढ़ जाएं ज़ारशानी कानून का नोट को तक के वाक़े हवारी मुलजिम जुद दस्तगीर करने बिबन मुतासरा कौला इंसाफ तय बिबित दमगाम नमाने सूरत हाल शर्तर जोड़ करने के वास्ता मौसर इक़दाम करने बिबित बेजबतगी 30 साला मजदूर न्याज लाशारी इलाज 24 कला का पद दमग रमजान खोस हुए नजदीक सदस कब तक दमगी बुनशुरेदा यक देहाती लाश दिस तक और लोग मर्दमा हाल सर को तक चरिशिया पद लोग मर्दमा लाश के नाला चकश तक होती लोगा सर को तक जिला की दमक बल निगवट दश्ता चस्यादीदारों की बीवी फाती और शाह शहीदों की पुलिस एहलकार और ईदगाह सरमंदानी कौला मैयत दगसरा इरकनाना ज़ारशानी बेंदात को तक अस्पताल बुनशुन रेदा गस्तगी शपा सिविल अस्पताल को एठिया 4 तगी 21 मैयत कौले हवाला कनक बुतगन चुशके अश शोहदाय मैयत आहनी दमगा सर कनक बुतगन चुशके 4 दा मैयत कौला पाटे के नजदीक दगसरा इरकनाना कौला ज़ारशानी दर्शान को तक रिपोर्ट का कहना है कि शोहदा यहाँ पे रखे गए हैं। ज़ियारत में तकरीबन 5-6 दिन से ये ऑपरेशन चल रहे हैं। उन्होंने इन शोहदा को, इन मुलाजिमीन को बग़ैर असलहे के, बग़ैर कोमक के, बग़ैर वसाइल के उन्होंने भेज दिया वहाँ पर। हम समझते हैं कि ये जानबूझकर किया हुआ है, इंतज़ामिया और इन दहशतगर्द अनासर के मिली भगत है, ये सिक्योरिटी इदारों के मिली